učenici najveće škole iz vašeg susjedstva na poziv prijatelja iz Njujorka krenuli su u novu avanturu. Zrakoplovi već čeka. Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Požurite djeco, već kasnimo. Hajde, samo brzo. Kada ćemo krenuti? Koliko sati? Djeco, jesmo li svi na broju? Dobro, poslije ćeš mi pitati. France, jesi li sezeo? I ne bomo kaj pozabili. A kaj brine, pare? Eme setu. Već nam 100 puta gleda. Kaj najvažnejši i tvoj kuć i moga se ti. Dobro, France, dobro. Si bimo u New Yorku jednoga selfija napravili. Nek svi vide da smo bili tu bare. Bilo pravi Amerikanac. Pogledajmo još jedno. Imamo li svi karte? Onda krećemo. Sretno svima. Good afternoon. This is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see the Hoover Dam in just a few minutes. Jeste vidjeli ovoga luđaka ko nas je dopela? Draga gospodo, prijelit ćemo na kartu. Čupa! Krenuli ste kartu naočako. Ja moram čubu, imam i doma. Što ćemo sad? Kaj bi sad? To si malo špekeca pojeli.
Kni, bare, kni. A sada vas vodimo sve u našu Turopolsku šumu. Slikaj, France, slikaj. Nek cijelo Turopole vidi kak nam je mrku. Tam se malo pometni. Tak, tak, dobro, dobro. S krokodilom, France, s krokodilom. I'm really busy on the thing, that's all, folks. Bravo, bravo, još jedan ogroman pljesak za naše pobjednike, za